Deputado bancada oposição do Partido Manek Haburas Unidade Nacional Timor-Leste, Luiz Roberto, o seu governo, atu cria condição para cidadão Sira deve enfrentar a moras mental. Kalau mau vote parlemen itu kan taruh dan tulungan. Mas kita di estado, governo, sudah punya condição para Sira. Quase dilarang kita diubah sempre kita, tanto que tomane yang moras mental para los. Baru lah mulai kita nyewa itu hari lah. Bos sila mo liba lumay hari lah. Mas diyan kuando desliga tadi. May besira mo silang Timor-Leste. Tersisa kita kaya kondisi sama Sira. Kita boleh apa nama Saudi Publik silang mo moras nih. Saya minta tolong Sira. National pesimismo sekali hati nih. Ini haremos. Kali dia baik encontro uma kali que kami ela vai ministro. Mas tama conta bem para tama também nem a Masira nih.